Ke National People Youth Front penurslah po kejingalam Presiden uba rapor langsang pliang unang aibut ke NPYF penurslah uba rabak tensong advisor working president uba Louis Kong Thao bad uba Shanbor Karbudan hagas ni baar kelet jurip lang bad ki board ki bedik mi jong ka penurslah subdivision ki he jong ka NHIDCL bad kiwe bad chawan penlong ya kan gejing jurip la penlong shwai kejingalang banyakran halor kejinglong jingman jong kejing snai ka surok bad khamtam ya kecaka ke beladan kecing tua kendau ke bajur. Kini kecing lit jurip ke NYPF penulis blog ke desi benta bancim kia ya kecing ut jing nam ki pajba kathan ki balamat ya kecing ha kalit kawan bad ke balak ta jur ya kayok ke kot ke jongki. Uba rabak ulang berkolong ke badan kam menuweng no shwa shipor ya kecing ya jing mut ndui dan kam penyetrai lang menuweng ya kecing ke bamat dau pajba. ये तो कल ही होता है। Kalau dan gejing ut jingnam naki business houses akal yang naka pan pelusla kamtam ki baran ni ki homestay ki resort ki dukan ki beu ki hatki kata naka ni gejing khang kali ni zaman ta ding isya ang hadus showwi mustap showwi di hadus saw ka khang na ta ban ailan kontraktor bikin play ini KGCL bikin le kam construction ni maramat ni surok henry ni layar lang tasni gejing dan lang jeng kini ki company ke NHIDCL kontraktor iludi kirang ba sinong sodar nang ini kan ba ya kan ga restriction ha bede traffic movement ingin pelat no barok sini nakala ga diversion road ya menta kata kalau ngarai benalai ship mentasi di ingin sapani ka order kepada apa baik barok tip ba ka traffic movement barok sisi kan masih baik LMD nang menta ki commercial vehicle di bakam dia di bakam ya katu ke reception kan nang dan but ke reception menmit kan nang idon aku beda buat kini ke jingi kendu jingi buat ke jingi yo jingi buat ya don bentalang buat ke jingi yo don bentalang ke join restriction ni segmen rupa rekam kalau ke bahasa iso agak ba nakaliang i SUCBL yang ba insa penmi innovation ya ka notification agak beda ban pelaj no ya ki kali parosni agak ba gamut ba non shu kajing khang kali agak ba ya ki kali nadu ki kini ki light vehicle ki kali tourist ki kinla ban pendekam lane ban yai parosni nak ni ka surang nak ni ka ka bangi pendekam mentara surang jengi ba kring bad akabede pan bad ka tu ka bentar ka badon ka jing dukut ka surang tu akaba don kam ban don ka diversion lani ban sna sokwi akabede tu yo ka turu ila simkia bad ila yakran bad u company ba dai ban pentri ka surang bakin leno kamkloi ka bala ban knang ban sinano ika sokwi akabede berkutu benta kenang ban kaliang ki kali naduki heavy vehicle kilaban penekam ya kena surang hadien ba kajing tukut jung surok ka long sa kajing hiran namata ki jong kinong song song jingi renganget baleng ba jong kenika joint inspection ba meeting bang layo ban song mane nganget kan dong ka juker khu ya ka dong ka than jingi baro baru ka jikar pat ya ki nok song song ba ki than jingi baro bakin ailam ka tik mon tik diang pat banyak training ka bangi baru nakalian jingi pulan bangin bangi training aku beda bah kanu kecilnya bayi kendo akan yang kandung katahan di 650 ringgit nang semat ban prestom tak tahan jadi perkowe